Let us appreciate God. Tupigie Yesu makofi mazuri. Aya. Mwirire ndirarikia na ndimuhunjirie. Ema. Riu ukimenya ria bishop retire na maundu maingi tone kumuikaria giti. Aya. Maundu ma riu maingiranire andu Ngai. Taroro cio murigaini umwe tuumira tucereirwo no uramenya kiria ndirari. Mwire ni wenderera tiga kuinama. Amen. May the anointing of faith come upon your life. Maguta ma witikio ni mongerereke iguru rianyu. Aria mwitikitie Ngai ni akamuonekanira. Gutigatuka mutonekaniru. Aria mwitikitie Ngai no agacenjania maundu. Mano magacenjia. In the name of Jesus Christ. Amen. And now I want to present to you Reverend Faith Elizabeth Kimani. Amen. Muko tayari kupiga makofi? Ambia mwenzako leo hatujapiga kelele, hatujapiga makofi, hatujafanya nini? Leo ndishoka kumuneana na kukwanyu. Riria ndirekeria muthuri wake nigetha ndimaye certificate za pair nigetha tukurikiriria riu na Bishop Kimani agia maguta na Reverend Jane tap agi riu ndimanengere certificate mari othe atatu riu ndimawe na iguru haha nigetha ndimunengere kanitha wa United Kingdom. Amen. Riu ashirika JCM mundu wothe wiguaga ni akwenda kwenyitithania na international anointing ni hindi irathi na mbere. Onoko ndugu tapu yaku tapira ciana ciaku thiini wari. Tell your neighbor, life is spiritual. Whatever you speak, it happens in the spiritual realm. Praise the name of the Lord. Faith is not just a feeling, it's a substance. It can be touched. And if you cannot tap the anointing for yourself, tap it for your generations. Unaenda ugithura kugira mwanake waku airport. Unaenda ugithura kugira na tucucu kuu. Unaenda ugithura kugira na kairitu waku USA. And this anointing is tappable by faith. Amen. And now, ladies and gentlemen, na mukihura ruhi wega andu amacini mahure wega nigetha faith aigue ni twamwamukira wega tondu certificate de munengera nginengera muthuri wake. Ladies and gentlemen, allow me to introduce to you the newest reverend in the city of Yorkshire in the United Kingdom, Reverend Faith Kimani. Hallelujah. Ukaemeria mutwe. Timu ya UK na timu ya kurugamirira riu nyita Bishop wa nyumoko arugamiriro ni Bishop Karemi. Na karibu sana Bishop. I am so delighted ati no arangithia maguru maku ni ndi mukenu. Asante Bishop Karemi and your wife ati niwe woka kurugamirira mundu uyu. Ni nyonaga wira uraruta haria karatina kanitha muthaka muno uraka hau ngera mwathani tondu arathimire Bishop Karemi Ngai ona niruka na ndigio uguo utheri na no akiona no agibangite no Ngai ahire ciana njega cia kiro no raihoreire na matingi nuka matenyurite kamugate riu ya no nginya mari anyura kamugate na no ndire na mera nginya tuhothe ni murenda. Amen. Riu mukunyita Bishop Kimani. Bishop Kimani na ke andu wao riu othe marugame. Riu family othe ya maitu ni marugame. Andu a Bishop Kimani maikaire bas riu na inyui muguka wega o haha
Mundu aneanagwo ni family. Na tukanamure mundu andu aria maratungata atarehetwo ni andu ao. Kirathimo kia mbere kiumaga muci. Ona Daudi amurirwo mbere ya family yao. Tondu no gukorwo turenda kwamura Bishop Kimani no rukorwo Boni niwe mwite. Ndathi haria ndamatuma haria Boni athiome ariwe. Riu ukimenya muci ucio ti Daudi wetio ni mwanake ungi warehu. Riu eno niyo family ya maitu twirega kuhurukia na niwona mari na thayo na Ngai ni amemenyereire. And so the whole family eni andu acio nio mokite kuga kana nituko install mwana wao atuike our first international bishop. Woguo riu Reverend Jane muguthi kahoro guo mumete andu acio thutha riu andu a UK ni nyomoro na bishop atungateria UK ni nyomoro na bishop wanyu hare na koguo ni nguria patron na chairman wa UK you join that family. Samueli munabii riu ni mutume enarura maguta muitanire mwitire nako mutabena mo Murio koreithia murio na ngorairie onake wajesi kaike irenya na yenya muci kuri oro muyo onake wajesi kaike irenya na yenya muci kuri oro muyo. Thank you so much. Ni diramenya kule Frank aduteire karamu karada dekaga nako day 4. Karagi karaga kunyonya rangi. Ni mwiriga karamu gaka. Riu gako getwiria ni kauka wao.